Hagasngi bakari India barok kawai kalek kemennya ke Republic Day ke Bahnyo Kusan. Ka jingpot sniu jong ka kong Lili Taryang ka bana ka shnong Hawaii boy ka shnong ka badon hakapod India Bangladesh ka bahap ha amlarem CNRD block West Giant Hills District. Kalawan urlong hadin bakalayo ya ka ying na ka PMAY ka balaya trilang bat ka Giant Hills Development Society lingba ka Kublai Germany bat ki weki kanhun ki balaya rap ban penmi pisa hadu lailak laipu ar hajar tingka. Ka jingera pisa na ka Pradhan Menteri Awas Yojana Gramin PMAYG kalong shilak laipo hajar tingka MGNREGA arpo ar hajar tingka Kublai Germany shilak nyopo hajar tingka bat ka Penskem Village Organization VO shipo hajar tingka kumban shiyatho kani kadai ka ying PMAY ka baar bat ka beningkong kadai hakashnong musakya. Hal kejinga lang ke Basyongkun ladon lang Additional Deputy Commissioner but Project Director DRDA West Giant Hills ba FB Basan, MCS USDO Amlarem Civil Subdivision Amlarem Dr. Abhishek Saini IAS, Assistant Commissioner but Amlarem CNRD Block Development Officer UGLC Mlim, JHDS Director Fadaman Bha Pakem, ki nong tre ka MSRLS kidkhot SHG bat ki nong shnong. Ngatrai kadai kasi ke bakamen ya pi kadai kasi ke bakamen yingi namar bablai haka Republic Day kamdai kasi la yo jungi hari kadai kata kajing peni jong ka sarkar India ba kajing sensar ba kalong ka bakor do takta berkawai jing temu jong ka Republic manong kata ka Republic la ni omdai syo ba sensar no hari dangi ba ban rat dingkhong ya kijing duk ban rat ding kong ya ki kita kiba don ha kajing don kam banwara ki development ha kisnong kita jingi ini ide nyuksai baret bangila banle ngi don kumba kandai hajar tliki yang bangi haban snabat menta daga ji trailang ladap kawai kaye kaba lingba ka Giant Hills Development Society kaba lairap ngi lingba farman ba bangila yo ban pendapu duat ini kayen tang hapo kandai posngi Ngawan hingga Oktober live hoterik bawan pet ya kayeng kabaran hantai hari menta ngatrai shibit ngila peni dor kabaran ipi hari menta pada hapo kandai posngi ngila laban pedat ikani kani kadai ka wei kalong yeng kaba ngahi ngasham kadang kajing haru takta ban pendap nomor ba ladak indan kajera lingba juga snong lingjba jeki blok kamba kalong kaba ya ikong militar yang bat I kurim jung I ban pendap rai kadai kajing tresitom lang jung I wei pe wei nangi kendiat ngan situ ipi kumno ngila ampurlong ini ngakam kini ngakam ngala ampurlong ha kaji kendu junga ya wei sahab menapu Germany ha kasngi bakentang yu bishop bawang bangaru atrai namta ka bencna banirap kiyeng baduk bad wangan yarap ipi ngohot nyidon kami jirap jumpi ban kanau ipi kalau ka baso tenat shibone ba nado nang te kidon ka jingkit kli banirap tangi ki beri juki Henry ya ki bener satu lak kapertai banirap penrat ning ya ki jing ya ki kino ki jing tuna ki badan hakisno ki tahu juki nata kadang isong komen shibone bagi lala pan pendap ini gayeng mata kasni para trai kadon kajing kalah kai nang ni sikamat gayeng je ikong ru haden bang ladap ini gayeng nang ni sikamat na trai yo pibar khot ki wisong ni pi michwa ki shong ying balong kumdo menta kai kajing pher ni sunat ba hang ni posnong ndai tang gayeng ji kapan ban ring ni ban bhalot ya bar hak yeng kisam namar blai baki kon kiti jungi kin yo pan em bha ala ki yeng isem kin yo ban yo ka jingko jingkya namar blai ngano ipi ladang ngimdan ka yeng ka bha 电路输入 ladang ngimdan ka yeng ka bha ka jayu ngi em ngi sa ha ka jingdum namar blai teng ka lat ngimdan teng ngi shong haju teng ngi shat haju kadam ka tedam bat kini khlu khna ki ringi ka tedam bat lari intrin ki yo ki jajer ho ki jajing pang pher hari menta kadam ka jingkala khamtam ni ka yeng ji ikom namar blai ki ksiu jing isa alam bat I bat menta ki layo lagi jong kamera kiba makihi kila ban tia sup tia san minit how ar pusau trik jong ubenai Desember ngiladap inaugurate ya ko kayeng kum kanihi hamte po musakya ban kanau ipi kajing susi par kajing kemen kaju kasi nomor belai kajing susi jo ikong iba empat jikendu iki kun barakhot hamte hapo musakya
hadian dalam depsna ke yeng bar kho ji khon kilawan ban ye kendo yang kemi banong ba mai ngila sok men cibun natai ngindawan kai shnong ru ngila don ke yeng bangin sa mi don lang boy ke yeng sen ban ngek ban dei shisha da ke jing ye trelang mangila ban rat ding khong ke jing duk ya ki jing sadien jing shnong ki thau jingi ngirang buon ki bai le ling ba ka block lung ba rural development rei ba don kam e ka de jing trelang jing wei pe lagi kum kinong song shnong niu ki kilat baka sarkar ka ai na bata jung thi ki kilat baka sarkar ka yarap i wei pe ya pi haki malagi shnong pito ka bas mo si e kalong baka sarkar kalamang bon ki nam tak shnong thau jing henrei bon sin yong a sarat ma sarkar in le nyimla ban pendap ki bon telik yang kisateng bon telik ki break bakwa ki yang kim yo henrei bon ki ba yo pade mla ban pendap ki te kalong ke ke pasusi sibon haba nagalen sarkar yi persang ban ai ya ki jinon kam henrei nyimla pendap te nyi de ban shim ya ki kabu ki ban yo kamtam lingba ki bawan ma ki skim sarkar ban pendap menta kan ga yeng ngakerpat di video kam dei ban kut tah ne henrei na i kong lili tariang i ben rung syang top jong kasar guru ne pila dei na padai ngatrai i de ben rung top jong kasar guru i de ben yo shu i jirap ning ba ki gas connection i de ben yo jirap shu ling ba ben yo kalat hayeng bat kumju ki wei padai jirap ki ba ni ai ning ba ka blok kumju lada kum i kurim jungi la de ben yo ka skim bam temen i de ben yo Pili penyap nak snow ji. Ni day banwara ya ka jingkela ha kisno ki thau ji. Is really special with the aid of JSDS and with the aid of Kublai Germany, and I can say that GAM has done very good work. And as a BDO, it reminds me of all the work that we used to do and the effort that goes behind in building each and every house. And he has briefed me how difficult it is to build the house, especially seeing the terrain, seeing the roads, just getting the material is such a big challenge here. So to achieve this and to do this for someone who is so much in need of this, I think that is very special. And today all of you have gathered. I see the whole village has come up, so it shows the cooperative effort by all of you. And I just say that in future also we have a lot of target that as the BDO GAM has to do from the DRD also. So let us, all of us, achieve the targets that are there, and in future also we are able to build such houses and help the really poor sections of the society who really deserve such houses. So again, I congratulate GAM and the whole team and the villagers, all of you, that this is really and indeed fructification of effort of all of you. Tingangawan ha kakateng jong ka Giant Hills Development Society bakri yani kani kadai ka society jong ka Jawai Diocese jong ka Balang Catholic kabadon hapo Bishop's House tingalong kumu director jong ka Giant Hills Development Society tingawan ban ay kublay kitbok kiruyang ya ikong lili bat ngampit mano basa hamne ban ay kublay kitbok kiruyang yaki ban ay di kijing kerku jong kublay halor jong kani kaying kasam hoy ngidon bentalang hagabapan sinaya kani kaying hanray ka ay kabangi kwa banay umday kita kapisa kabangi yarap hanray kajing kerku ay ba kajing kerku jong ublay kanhier hakani kaying kasam halor jong kita temen ng pag-ito lasi ki debe siya hunte halor jong ki kajing kublay naka Balang Catholic Jawai Diocese naka Giant Hills Development Society ka society kanig NGO 3 months na baha jong kabalang kajing kublay na po Germany halor jong kani kaying kasem kibasyong kibasa ba kumba kilayo kini kaying kiniyo kajing sinusngan kiniyo kajing sok kiniyo kajing kemen kiniyo kajing ay jong ublay tingangampad yo iya kaying pamansyuwa impad yo iya komtre hanrain de la poy hangne kajakaban yo iya kini kaying tingiru ngaru ngadap dari kajing sinusngan ngadap dari kajing sinusngan ban yo i ba kani kaying kaladap la itenat adap airong bat ngan sa airu ya kubar syoko Germany ba kila pendap ya kini kaying ngalayo i lagi jong hikmat ngala snyohon ba la pendap bahaya kini kaying bat ngai scam ba makiro kin sadap de kajing kemen ban yo i ba kini kibasyong basa kini kaying menta kilayo ya kaying kababaha
kayeng ka itenan. Ti tu belai unang kerku kordo yangi batu belai unang ayangi kabut kabor ayangi kemensim manetli kemensim manetrelang hagino gino ki kam ki bangile lam da ken ya ka niam lam da ken ya ka jajin riu ni lam da ken kino kino andre ni ken bangilong baro ki kon jong belai bat kino kino ki badon kam jingarap kidai kila bendai na kano kano ka kan hon jajin riu tene kano kano ka kan hon niam kidai ki badon kam ka jingarap lagi long kano kano kan hon bat mangi baro nginis no kilang. Amen hai sini terus berdoa. Raya anak adik siapa yang dia kawan mau sendiri berkati apa dia niat rokok tapi rahasia itu pan timur itu nih tertulis. Sudah ini merambah di Bantina. Ay nusni saknan diam siko surprise ko ko yang kulit saklan